салом бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии хабар 24 аз телевизиони Сомон пешниҳод медорем. Имрӯз чаҳоршанбе 29 апрели соли 2020. Дар студия Шӯҳрат Раҳимов. Бо сархати хабарҳои имрӯзина ошно шавед. чӣ тавр зироатҳои кишоварзии худро аз ҳашаратҳои зараррасон ҳимоя кард? Маслиҳати мутахассисон. 29 апрел дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии рақс таҷлил мегардад. то чӣ андоза овозаҳои чанд рӯзи охир ба миён омада доир ба вазъи саломатии шоири маъруфи тоҷик ва сардабири маҷаллаи Паёми Суғд Озарахш асосноканд. рӯзҳои корӣ дар Русия то 11 май тамдид карда мешаванд. бинандагони гиромӣ мегузарем ба шарҳи пурраи хабарҳои имрӯзина. Мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба таваҷҷӯҳи сокинону меҳмонон мерасонад, ки бо мақсади ҳифзи тандурустии сокинони шаҳри Душанбе ва пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ аз 3 апрел то 10 май дар ҳамаи бозорҳои либосфурӯшии шаҳр новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идораи рӯзҳои санитарӣ эълон карда, фаъолияти онҳо дар ин давра пурра қатъ карда мешавад. Дар ин бора агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар» бо истинод ба Риёсати иттилоот ва робитаҳои хориҷӣ дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар медиҳад. дар робита ба ин мақомоти дахлдори шаҳрдорӣ вазифадор шуданд, ки дар ҳамкорӣ бо роҳбарони ҳамаи бозорҳои фурӯши либос дар ин муддат корҳои безараргардонӣ ва дезинфексиониро амалӣ намоянд. Мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва таъмини солимии шаҳрвандон дар пойтахт тадбирҳои безараргардонии саросариро пурзор намуда, нахуст онро дар ҷойҳои ҷамъшавии одамон, мактабу муассиса, кӯчаву хиёбон, мавзеъҳои фароғатӣ, истгоҳҳои нақлиётӣ ва ғайра ба роҳ монад. хотиррасон мешавем, ки хуруҷи коронавирус охири моҳи декабри соли 2019 дар шаҳри Ухани Чин ба қайд гирифта шуда, то имрӯз зиёда аз 200 мамлакати ҷаҳонро фаро гирифт. 11 март Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ онро расман пандемия эълон кард. аз рӯзҳои нахустини пайдоиши вируси мазкур дар Чин ҳукумати Тоҷикистон барои пешгирии интиқол ва паҳншавии он дар мамлакати мо тадбирҳои зарурӣ андешид. аз ҷумла ҳамаи шахсоне ки аз хориҷа ба кишварамон ворид гардиданд бо карантин фаро гирифта шуданд. бо дастури бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат ситоди миллии доимӣ амалкунанда оид ба пешгирии коронавирус таъсис дода шуд. инчунин дар ҳамаи вазорату идора ва корхонаву муассисаҳо ситодҳои дохилии идоравӣ таъсис дода шуда фаъол мебошанд. бино ба иттилои расмии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон, то имрӯз дар мамлакат ягон ҳолати сироятёбӣ аз коронавирус ба қайд гирифта нашудааст, вале ба ин нигоҳ накарда ситоди ҷумҳуриявӣ ва масъулини соҳаҳои дахлдор чораҳои пешгирикунандаи интиқол ва паҳншавии ин вирусро дар мамлакат пайваста тақвият мебахшанд. идомаи барнома. оғози моҳи апрел дар қаламрави кишвар яку якбора сардшавии ҳаво ба назар расид. гурӯҳе аз деҳқонону кишаварзон дар майдонҳои худ киштии тухмиҳоро ба анҷом расонида буданд. оё ин сардии ҳаво ба зироатҳо таъсири худро мерасонад ва чӣ тавр ҳосилоти ба даст меомадаро аз ҳашаратҳои зараррасон ҳимоя кард? гузориши барнома ба ин суол посух медиҳад. ҷамшед ҷабборов сокини деҳаи хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад. ӯ шуғли деҳқониро пеша кардааст. тӯли 20 сол мешавад, ки бо кишоварзӣ машғул мебошад. ӯ дар оилаи деҳқон ба воя расида, имрӯз кори падариву бобоии худро идома медиҳад. дар ихтиёри худ ҷамшед ҷабборов 3 гектар замин дошта, дар 2 гектари он пиёз ва дар 1 гектари дигар бошад гандум коридааст. барои ҳосили хубу дилхоҳро ба даст овардан бошад, деҳқон андешаҳои худро дорад. акун 1993 искам падарамо мекунам. بعد از ما من دوام داده گشتیم سری سنتیابر کشتی کار سر میکنیم پیازه حاصلاتش ماه آخری ماه 4 روز 3 روز به یک بار آمانی میشه برای پیشگیری کردن این کرات یعنی خیلی داروی خیمیکات میپاشیم و سلیتره میزنیم خدا خواهد من زمین بسیار تر میکاریم خلق به وای میشه
مقیم کنجایف سرمتخصص مؤسسه دولتی محافظت رستنی و خیمکانی کشاورزی ولایت سوخت در ناحیه باباجان غفور می باشد. بنابر گفت نامبرده خواجگی دهقانی احمد جان سرکار دارای 8 هکتار پیاز، 10 هکتار گندم و 18 هکتار میدان می باشد که از طرف سهامداران زمین‌ها پرثمر استفاده می شود. چنانه که ما می‌دانیم پیاز بروقتی این ماه‌های آخرای ماه اوگوست، اول‌های ماه سپتامبر کشته می شود. آخرهای ماه اکتبر با اینها کسلی حشرات عظیمی صاف که میگوییم این همین پیازی که نو برآمده است از روی همین خورده بیخی آن را تنوع میکنه. برای همین ها برای نابود کردن همین حشرات عظیمی صاف که اینها از یاد خیمیکات ها استفاده میبرن. نوریل، کرات و دیسیس استفاده برده با واسطه اپارات ها با کده همین کنار نابود میکنن. بعدی سال نو شدن و منی ماه‌های مارت آخرش به کسلی حشراتی تریپس میبرد که این حشراتی مکانده بوده برای شکلی بار رو نابود میکنه. بعدی این همین خیلی کسل و حشراتی میباشد که بعدی پخش کردن و سبزیجات پیاز دیگر کسلی ها به این میچسبند و مانندی ما به زبان دهقانی ما گرد میگوییم. این هم باشه موچینیستی رسه به زبان ادبیش میباشد همین پخش میکند و برگ‌ها قاق شده حاصلناکی پس میشه. برای اینها دهقانا میدانند از فونگیسید ها رادامل گولد ایمپکت استفاده برده این بیماری ها رو پخش کرده. دهقانانی که شرایطی آب و زمینشان نقض باشد حاصلی بلند میگیرند. آغاز ماه اپریل در قلمرو کشور سردشوی هوا به نظر رسیده بود که آن باعث ناراحتی کشاورزان گردیده بود. باد هوا برای پهنشوی همه نمودی کسلی ها و ها شرایطی مساعد می آورد. از سبب فصل آمدن و سیربارش آمدن همه نمودی کسلی ها و حشرات ها و اکینه ها پخش شده و کار دهقان را مشکل میکنه. برای پیشگیری دهقان ها برای شروع از دست نداده وقتش به افسلی نمیگن همین های نظارت برده هنگامی اولین پیدا شدن همین نشانه‌های کسلی های و تاثیر حشرات ها باید از یاد خیمیکات ها استفاده برند. در رفتی صحبت با سرمتخصص کشاورزی معلوم گردید که آبیاری نمودن گندم نسبت به زراعت‌های دهقانی کمتر به نظر می‌رسد. این از بیولوژی زراعت وابستگی دارد. چنانه که ما در برآمد ما گفتیم ما هم در میدان گندمزاری خواجگی دهقانی احمد جان سرکار قرار داریم. در اینجا 10 هکتار میدان گندم میباشد. این گندم اساساً ماه اکتبر سال 2019 کاشته شده است. اینا دیده ایستادیم که نشونماش بسیار خوب میباشد. ماه‌های ایون 20مش برفته اینا گنجایش سر میکنن و به جای این گندم یا خوشکی یا لوبلاگی ها کشت میکنن. برای حاصل خوب و فراوان به دست آوردن همیشه از جانب نمایندگان اداره کشاورزی به دهقانان توصیه و معلومات داده می شود. گزارش نرگس محمد صالح‌زاده، خیرالله خوجایف برای برنامه خبر 24. палатаи поёнии парлумон имрӯз 29 апрел тағйироту иловаҳоро ба қонун дар бораи сабти асноди ҳолатии шаҳрвандӣ қабул кард. мувофиқи ин тағйирот зимни сабти тифлон ба истифодаи пасвандҳои славянии ов, ова, эв, эва ба насаб ё худ фамилия ва ович, овна, эвич ва эвна ба номи хонаводагӣ иҷоза дода намешавад. зимни суханрони назди вакилон доир ба ин масъала вазири адлияи тоҷикистон музаффар ашориён қайд кард ки намояндагони ақалиятҳои миллии муқими кишвар истисно буда зимни сабти тифлон онҳо метавонанд худашон пасвандҳо ба ному насаби кӯдакро интихоб кунанд. ба гуфти ӯ тағйиру илова танҳо ба кӯдаконе дахл хоҳад дошт ки пас аз қабули онҳо таваллуд мешаванд. бо ин тағйироту иловаҳо дар қатори пасвандҳои и, зод, зода, он, ён, ёр, ниёв ва фар ба истифодаи пасвандҳои пур барои мардон ва духт барои занон низ иҷоза дода мешавад. мақсади аз ҷониби ҳукумат пешниҳод шудани тағйиру иловаҳои мазкурро вазир эҳёи номҳои миллӣ маънӣ дод кард. қобили зикр аст ки қаблан ба шаҳрвандони тоҷикистон тавсия дода буданд ки зимни сабти ному насаби кӯдак аз истифодаи пасвандҳои славянӣ
خودداری نمایند. در این باره آژانس اطلاعاتی آزیا پلوس اطلاع می‌دهد. با پیشنهاد کمیته سیاست پولی و قرضی بانک ملی تاجیکستان معیار بازتمویل همچون انعکاس کننده موقع سیاست پولی و قرضی 1% پس کرده شد. این تدبیر از جانب بانک ملی تاجیکستان با مقصد اندیشیدن تدبیرهای سریع بنابر احتمال افزایش تاثیر خوف‌ها از پاندمی کووید 19 اینچنین در 3 ماه من بعد با نظر داشت احتمال کم شدن خوف‌های تورم داخلی از حساب نسبتاً زیاد شدن تکلیفات بنابر جمع‌آوری حاصل نوی ساحه کشاورزی استحصال داخلی محدود نمودن صادرات بعضی محصولات خوراکواری جهتی دستگیری اقتصادی مملکت و پیش گرفتن سیاست هوسمندگردانی مانیتری اندیشیده شده است. طبق معلومات آماری سطح تورم سالانه ماه مارس سال روان به نوع از 3% برابر گردید که در همین مقایسه با همین دوره سال قبلی 1.5% زیاد می باشد. روند تغییریابی سطح نرخ‌ها در نتیجه تاثیر عامل‌های دارای خصوصیت موسمی، تکلیفاتی و فشارهای بیرونی به وقوع پیوست. با نظر داشت عامل‌های احتمالی مذکور، بانک ملی تاجیکستان خبر می‌دهد که جهتی دستگیری اقتصادات مملکت و پیش گرفتن سیاست هوسمندگردانی مانیتری معیار بازتمویل 1% پس کرده شده در سطح 11.75% سالانه از 1 می سال 2020 مقرر کرده شود. بانک ملی تاجیکستان منبع تطبیق سیاست پیگیرانی پولی و قرضی را جهتی نائل گردیدن به سطح معتدل نرخ‌ها در دوره میانه محدود و تامین پرداخت ناپذیری نظام بانکی ادامه خواهد داد. در این باره اگنسی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور اطلاع می‌دهد. ادامه برنامه سنه 29 اپریل در تمام جهان روز بین المللی رقص تجلیل می گردد. این روز به همه نمودهای رقص بخشیده شده از سال 1982 با قرار یونسکو تجلیل می شود. صنعت رقص در تاریخ تمدن هر خلق و دولت مقام ارزنده دارد. محض توسط رقص نوابسته از تفاوت زبانی و فرهنگی انسانها در همه دور و زمان آرزو و آمال و راز و نیاز خود را به زبان می آورند. ادامه موضوع در این خصوص. 54 سال инҷониб ҳунарманди нотакрор ва устоди рақс Фирӯза Аюбҷонова дар соҳаи санъати рақс фаъолият дорад. ӯ хатмкардаи Академияи рақс дар шаҳри Тошканд буда давоми фаъолияти босамар тавонист шумори зиёди шогирдонеро тайёр намояд. Вақташанда 11 сол будиги манда падарам мана Тошканд ба фирсондагӣ будан хондам ба ҳозир унҷа Академия рақс шудагӣ пеш коллеҷи рақс буд. ҳамунҷо 6 сол ҳама нозукиҳои рақса омӯхта гашта ба шаҳри худомо хурбо омадем. соли 2005 ман ба ҳамин ансамбли чаманороваро бар шудам ба таклиф кардам. ҳамин соли 2005 10 сол ман роҳбар шудам ансамбли чаманорова. барои чӣ ҳамун соли 2005 мана даъват карда ҳамин чиза дастам ба додам? барои он ки вай вақто бисёр раққосҳое ки буданд дар шаҳромон ҳамашон рафтанд. маҳз интихоби санъати рақс буд ки Фирӯза Аюбҷонова мушарраф гардид бо устодони санъати рақси дигар кишварҳо робитаи дӯстиро ба роҳ монад. устоди санъат имрӯз нигаронӣ аз баъзан гурӯҳҳои навтаъсиси рақсиро дорад. ҳамин ҳар якта раққоса бояд ки раҳи худаша ёвад, равиши рақси худаша ёвад. анаваи сони тамоми дунёро мемонад номаш гуфта ҳамин чиза ёд медодам. барои ҳамин ман ҳозир нигоҳ мекунам баъзе духтаракҳо баъзе ансамблҳо тамоман равиши худошоно намедорад, тамоман равиши рақси худаша наметонад. ҳастанд ҳозир бисёр раққосаҳое ки масалан таассуб мекунанд дигар миллатҳо ба ин барои рақси худомо барои рақси тоҷикӣ бисёр зарар мерасонад. сони ман мегуфтагӣ ки халқи мо умуман одамое ки санъатдӯст ҳастанд, лекин бисёриҳошон аз санъат дастошона мекашанд.
гарчанде имрӯз Фирӯза Аюбҷонова дар нафақа ҳам бошад, ба ҳайси омӯзгор дар коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофиз ба шогирдонаш аз нозукиҳои санъати рақс дарс мегӯяд. Ҳар як рақси омода кардаи ӯ хусусият, зарб ва суръати ҳаракати худро дорад. духтарое ки мехоҳанд ансамбл ба кор карданд нозукиҳои ҳама рақсҳои тоҷикӣ ёд гиранд, барои ин ки рақсҳои тоҷикҳои мо инқадар ҳаракатҳо доранд, инқадарам ноз доранд, инқадарам техникае доранд, ки агар духтарак ҳамин чиза ҳамаша омӯхта гирад, агар вай бояд ки раққоси бузург шавад. И ҳозир мобайни духтарои мо баям ҳастанд, ҳамин хел духтаракҳо метавонанд баромада рақс кардан. Алоҳида рақс кардан, алоҳида саҳна ва баромада рақс кардан, ин бароям юрак дар кор. Барои ин ки бояд ки тамошобин батонад ҳамин маънои рақса, ҳамон ҳаракатҳои рақса рафта фаҳмонад вайҳова. Ана агар тамошобин ҳамин чизо ҳамаша фаҳмад, вай қабул карда мегирад сони ҳамон рақса. ҳунарманд нақша дорад, ки китоби марбут ба таъриху пайдоиш ва нозукиҳои санъати рақсро ба ҳаводорони рақс рӯи чоп орад. гузориши Луқмонҷӯраев, Шаҳроми Комилзод, Бурҳон Бурҳонов барои барномаи Хабар 24. бинандагони гиромии барномаи иттилоотии Хабар 24-ро идома медиҳем. Сафорати Тоҷикистон дар Русия ба маълумоти ҳамватанон мерасонад, ки парвозҳои ҳавопаймоҳои пешбинишуда ин хатсайрҳои чартерӣ буда аз ҷониби ҳукумати Федератсияи Русия танҳо барои баргардонидани шаҳрвандони Русия аз Тоҷикистон ва дигар кишварҳо ташкил карда мешавад, ки пас аз иҷозати ҷониби Тоҷикистон амалӣ мегардад. Дар ин бора агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо истинод ба сафорати Тоҷикистон дар Русия хабар медиҳад. аз ин лиҳоз сафорати Тоҷикистон дар Русия аз ҳамаи ҳамватанон эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки ба маълумоти шубҳанок ва носанҷида бовар накунанд. ҳамчунин дар сурати пешниҳоди фурӯши билети ҳавопаймо аз ҷониби шахсони алоҳида аз харидории чунин билетҳои ҳавопаймо бояд худдорӣ намуд. ҳангоми барқарор шудани парвози ҳавопаймоҳо ба самти Тоҷикистон шаҳрвандон метавонанд маълумотро танҳо аз сайтҳои расмии ширкатҳои ҳавопаймоӣ, сафорат ва консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар Русия, инчунин дигар мақомоти расмии Тоҷикистон дарёфт намоянд. барномаро идома медиҳем. рӯзҳои охир байни мардум ҳар гуна сухану овозаҳое доир ба вазъи саломатии шоири маъруфи тоҷик ва сардабири маҷаллаи Паёми Суғд Озарахш ба миён омадааст. наздикону пайвандони шоир мегӯянд ӯ шифо ёфта пас аз анҷоми карантин ба хона бармегардад. ин хабари хушро расонед, падарам шифо ёфтаанд, гуфтааст Шоҳона, фарзанди калонии Озарахшу Фарзона рӯзи 28 апрел. ӯ ҳамчунин қайд кардааст, ки модараш шоири саршиноси тоҷик Фарзона бемор нест ва барои нигоҳу бини падараш дар беморхона меистод. 29 апрел аз замони дар бемористон будани онҳо 14 рӯз мегузарад. умед дорем, ки онҳоро ба хона ҷавоб медиҳанд, гуфтааст ӯ. Озарахшу ҳамсараш шоираи халқи Тоҷикистон Фарзона 15 апрел барои муоина ва табобат дар беморхонаи ҷамоатӣ ба номи Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бистарӣ шуданд. ташхиси табибон нишон дод, ки Озарахш ба бемории илтиҳоби шуш гирифтор шудааст. Озарахши 57 сола аз соли 2015 сардабири маҷаллаи Паёми Суғд мебошад. соли гузашта ба унвони шоири халқи Тоҷикистон сазовор дониста шуд. маҷмӯъаҳои ашъори аз чашмасор омадам, намози мусофир, девони ишқ, ватаннома ва боз чанде аз дигар китобҳо ба қалами Озарахш тааллуқ доранд. Фарзона 56 сола буда аз соли 1989 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст. соли 1996 ба унвони шоири халқи Тоҷикистон қадрдонӣ шуд. муаллифи бисёр маҷмӯъаҳои ашъор аст, ки дар байнашон тулӯи хандарез, ояти ишқ, қатрае аз мӯлиён, сӯзи нотамомро метавон ном бурд. бинандагони гиромӣ, мегузарем ба хабарҳои хориҷи кишвар. рӯзҳои корӣ дар Русия то 11 май тамдид карда мешаванд. инро дар муроҷиат ба сокинон Владимир Путин изҳор дошта эътироф кард, ки авҷи эпидемия ҳанӯз нарасидааст. доир ба ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар чун ҳамешагӣ аз навори навбатии барнома ошно гардед.
اعتراضات در لبنان دوباره آغاز یافتند. صرف نظر از کارانتین، جنبش ضد حکومتی بنابر بدتر شدن وضع اقتصادی کشور باز هم وسعت گرفت. در شهر دوم کشور شمالی تریپولی اعتراضگران پلیس و کارمندان نظامی را سنگباران کردند. موج خشونت‌ها پس از آن رخ داد که یک اعتراضگر از زخم تیر در جریان برخوردهای شبانه با مقامات حفظی حقوق به هلاکت رسید. این حادثه دیروز رخ داد که آدمان گرسنه‌اند و می‌کوشند درد خود را بیان کنند، اما مقامات تنها آنها را فشار می‌دهند. میگوید یکی از تظاهر کنندگان در تریپولی مردم هدف قرار می‌گیرند. اعتراضگران تروریست نامیده می‌شوند و آنها نمی‌خواهند که درد انسان‌ها را بشنوند. در جریان این بیش از 50 نفر نظامیان نیز از جمله 9 افسر زخمی شدند. تظاهرگران از حکومت طلب می‌کنند که حقوق‌های اجتماعی خود را حمایت کنند و ضرر آنها را در نتیجه جاری نمودن چاره‌های قطعی کارانتینی رسانند. در طول این مدت ارزش تقریباً 2 برابر زیاد شد و از این رو محصولات اولیه با نرخ 60% بالا رفت. وزارت تندرستی روسیه توصیه می‌دهد که به مؤسسه‌های طبی ضرورت تجهیزات محافظت انفرادی به طور عاقلانه کم کرده شود تا خراجات بی اساس پیشگیری کرده شود. به بیمارخانه‌ها توصیه داده می‌شود که شماره کارمندان در تماس با بیماران محدود کرده شوند و شماره واردات آنها به شعبه کمتر کرده شود. خود طبیبان درباره نرسیدن نقاب‌ها و لباس کاری صحبت می‌کنند. پیشتر یک وضعیت وزنی در مرکز وریدن تروماتولوژی و ارتوپدی سنت پترزبورگ به وجود آمده بود. الکسی ارلیخ کاردیولوگ در بیمارخانه‌های تکمیل نشونده و تخصصی کارمندان با تجهیزات کافی محافظتی شخصی مجهز نیستند، زیرا همه فکر می‌کردند که کرونا ویروس وجود ندارد. به نظرم چنین می‌نماید که نظر به در بیمارخانه‌های تکمیل یافته مخصوصی گردانیده شده سرایت شدیدتری به نظر می‌رسد. وزیر تندرستی میخائیل موراشکو گفت که روسدرونادزور منتظم موجودیت مؤسسه‌های طبی را با داروواری و تجهیزات محافظتی شخصی نظارت می‌کند. روزهای کاری در روسیه تا 11 مای تمدید کرده می‌شوند. این را در مراجعت به ساکنان ولادیمیر پوتین اظهار داشته اعتراف کرد که اوج اپیدمی هنوز نرسیده است. کوچه‌ها و خیابان‌های مسکو حداقل 11 مای باقی خواهند ماند. تا آن زمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مهلت غیرکاری در این کشور را تمدید کرد، اما امر داد که آمادگی را برای بازگشت به زندگی مقرری حالا آغاز کنند. در پیش یک راه دشوار است که در آن تمام خطرها را پیشگویی کردن، حسی کلی مسئولیت و صبر و استفاده بردن لازم است تا ما برگردانیده نشویم، تا همه چیزی را که در طول هفته‌های اخیر به دست آورده ایم از دست ندهیم. کارانتین قطعی در تمام منطقه‌های روسیه جاری کرده شده است. در دوام یک روز اخیر در کشور باز 6411 نفر مبتلایان به کرونا ویروس گرفتارند و شماره عمومی مبتلایان به 93558 رسید. 867 بیمار فوتیدند. روزهای نزدیک به اداره اپراتیوی معلومات‌های نو درباره وضع کرونا ویروس در کشور وارد کرده می‌شوند، اما حالا ما رقم‌هایی را که یک روز پیش نشر شده بودند به خاطر می‌آوریم. در دوام روز 6411 سرایت نو آشکار کرده شد. شماره عمومی تشخیصات در روسیه بیش از 93000 است. قریب نصف آنها حالا در مسکو هستند. گذشته از این کمتر از 15% آدمان کمتر در سن 65 سالگی بیمار هستند. اداره اپراتیوی پایتخت خبر داد که در مدت 24 ساعت 67 مبتلای کووید 19 در مسکو فوتیدند. از روی شماره پرونده ها به ماننده ولایت مسکو، ولایت سنت پترزبورگ و نیژنی نوگورод پیشتر جای دارد. تقریباً 40% بیماری ها بدون ظهورات کلینیکی ادامه می‌یابند. بینندگان گرامی، در همه جا برنامه اطلاعاتی خبر 24 به پایان میرسد. تا رسیدن خبرهای تازه با شما خداحافظی میکنیم. برنامه‌های دیگری تلویزیونی سامان ادامه دارند. ما را همراه باشید. خیر تا نشرهای بعدی. تنصیحات و خانه آباد باشید.